أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخوكم منكم هو مدوغري عشانا ما دفوم مسكتوغا كوريا ميغندني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خاصة كوريفاوا سلسلة درستك إغتوغم مهارو كوريا ميغندني إمام بخاري رحمه الله جمع كربافا الجامع الصحيح مختصر شرح كورون إغتوغم من ويت ويديا درس غواك دكا فواني تريس هفنا حديثا به غتون أقوم ميري مفشني تريس أونا حديث مي حديثا كيبس كتاب الإيمان وغا إمام بخاري رحمه الله جنوا فوا رواية مي رواية إكريك فانو ديتا نقا ذكر قربا فاوي باب أحب الدين إلى الله أدومه. الله قدرتا دينو ಗೆ ಅಮಲ್ತಕು ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಲೊಬೆತ್ ಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವನಿ ದಾಯಿಮಿ ಗೊತೆಗ ದೆಮಿ ಹುರುಮುಗೆ ಮತಿಗ ಕುರಮುಂದ ಅಮಲ್ತಕೆ ಬಾಬು ಮಾ ಯುಕ್ರಹು ಮಿನ ತಶ್ದೀದಿ ಫಿಲ್ ಇಬಾದ ಅಳುಕಮುಗ ಹರಕಶಿವೆ ಗದಫದ ಕಂದೆಕ್ಕುಂ ರುಹೆವಿಗೆ ನುವಾಕಮುಗೆ ಬಾಬುಗೆ ಲೊಬೆತ್ ಖುನ್ನ ಗೊಮೆನ್ನ ವೇತಿವೆದಿಯ ದರುಸ್ತಕುಂ ಎಂಗಿ ಫವಾನೆ ದೀನುಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಅಗುಮೆನ್ನ ಉಂದಗು ಜೆಸ್ಸು ನೂಕ ಅಗುಮೆನ್ನ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತಕ ಬಲಾಲಿ ಮೇ ಬಡ ಎಂಗಿಗೆಂದನಿ ಮಿ ದೀನಕಿ ಆದಮುಗೆ ದರಿನ್ ನೋತ ಇನ್ಸಾನು ಖಲೋ ಕುರವಿ ಖಾಲಿಗು ಅಂತ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಶರೋ ಕುರವು ಮೆಕ್ಕ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಾಲು ಮುಳ ದೆನವಡಿಗೆಂವ ಇಲಾಹು ಇನ್ಸಾನ ಟಕ ಬಾವಾಲೆವೆವಿ ಶರೀಯತಿಕ್ ಎಂವಿಮಾ ಅಗೊಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನಿ ಅಗೊಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬೈ ಮೀಹುನ್ನ ದೀನಾ ಮೆದುಗಾ ಶೌಕುವರಿಕಂ ನೆ ದೀನೋ ಕಂಕಂ ಎಯಿ ಬೂರಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾ ವಿಸ್ನೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ದೆಕೆ ಹೆಂ ಅಬದ ಅಬದುಮೆ ಅಗೊಮೆಂ ಅಳುಕಮುಗಾ ಅವದಿ ನೆತಿವೆ ಉಳೆಂ ಜಸ್ಸಾ ಶರಿಯತೆ ನೂಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎದಿವಡಿ ಗನ್ನವನಿ ಅಗುಮೆನ್ನ ಅಳುತಕುನ್ನ ಲುಯಿಕೊ ದೆವ್ವುಂ ಕಂ ಅಗುಮೆನ್ ದೀನು ಕಂಕಮ ಬಲಾಲ ರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಗುಮೆನ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರುದು ಕುರವ್ವಾಫವನಿ ದಾದಿ ಮದು ಕಂಕಮೆ ಅಗುಮೆ ಎಮ್ಮೆಂ ವೆಸ್ ದನ್ನಂ ದೀನುಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಂಗೆ ರುಕುಂತ ಲುಯಿ ಫಸೆ ಕಮ ಎಕುಗ ಅಗುಮೆನ್ನ ಅದಾ ಕುರವೆನ್ ಎಹನಮಸ್ ಮೀಹಿಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ನಫ್ಸ ಬುರಕುರಂ ವೆಜ್ಜೆಯ್ಯಾ ಅಗುಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಇರು ಅರ ಒಸ್ಸಿಗೆನ್ ದಾಯಿರು ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡಿರುಗೆ ತೆರೆಗಾರೆಯ ದುವಾಲು ಎಮ್ಮೆ ರಕೋತೆನ್ನು ಕುರ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಫಹರುಗ ಏನಗೆ ನಫ್ಸ ಎಕ ಬುರೈ ಕಮ ವೆದಾನ್ ಎಕಮಕ ಏನಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೇನುಂತ ಕಟ್ಟಕ ದುನಿಯವಿ ಎದುಂತ ಕಟ್ಟಕ ನಮಾದ ಕವ್ವುರೆ ಮಾ ಗಿನ ಒಗುತು ಮಾ ಗಿನ ಮಾ ಬುರ ಮಸಕೇನ ಕೊಫ್ಫಾಣೆ ನೂತ ಬೇಕಾರು ಕೊಲ್ಲಫನ್ ಅಗುಮೆನ್ನ ಮಿ ರಿವಾಯತುಗ ಬುಖಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆನೆಸ್ತೆವಾಫ್ ಮಿವನಿ ಉರ್ವಾ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಿವಾಯತೆ ಎಕದೆ ಫಾನುಗೆ ಬೊಡುದಾತ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಅಗುಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಕಮನಾಗ ಫರಾಪುಳುಂ ನೆರುವಾಫನಿ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ بيان كرفني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد. من روايتك وحكم دكا فراتك عروك ومن بني عائشة رضي الله عنها بيان كرفني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد. بني أسد وانهاجي أنهنكو إكمل كاريغا إنما نكو رسول الله صلى الله عليه وسلم ekemana kare wedewadagne mani Aisha radhiyallahu anha ge kariga note kamana gatuga
bani asad wanhage anhem bekambalaku be riwayat gonna gotun ei hawla komekas muhimmi mitanuga e anhem bekambalage namennu hadisa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال كرفه من هذه مي كون أنهنتوه نوتكون كمبلتوه قالت عائشة رضي الله عنها ودال وني فلانة مي وني كمبلك إجمانكي إكمبلك جنان إكمانا ودال ويه دعومن نفنه مي رواية هن بيبي كانون نرووا فوا إرجع إبي كمبلك جنان أو نقولن دنيا فدان أي حولا كما ذكر كرفاف هم بما عائشة رضي الله عنها أيكم بكم بلكان ودالوي دفوي ما دفو مفوقا إكمانا أم كتب في نجودا جنوان أقول من كتيرة بس أن عادة مثالك ميهجة فرتم بدلهم قانو تميهجة واقع بندي رجع ميهجة بهجتون أم بودا ميهم كتيرة إنجفا أن كمجة واهكا بيان كلهم emihige ta'rif ganote emihe ko ei kaw kam bayan koddun mogotum Aisha radhiyallahu anha wagutum ekale gfanan ei kom be kam bade kam bayan koro mafawga e widaloni la tanamu al-layl e kam le gere ganda kununi jay algon menge mi zamanuga mihe ko regando nunida oleni e bonima algon menge mihige khiyalu nudane alukam goleni kamaka alukan kurani kamaka algon menge mihige khiyalu dani emiye ko hela oleni bekaru kankamuge ekkofin anekkofin emmezun anemezun screenun anescreenu tv nuwata tebu nuwata phone nuwata enum wes party taka ikifado kankamuga hela ulun ay algon men danna hela ulubaki emi ma Aisha radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anghem bekam badege ta'rifuga e zamanuga e vidanu wani la tanamu al-layl ekam belege reganda kununi dai rawi mi vidanu wani tadhkuru min salatiha e gamane ki ekam belege namaz kurawa hake eruga evsmi khiyal rega nunide bune uni maka nudane ay re alukan nun ehem visnu maka tadhkur min salatiha qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kore mah mi lafzu benun kongulani bay faru e kivvegento nuwata kivveto eha ginairu namadu kuravani nuwata ruhi wada nugatuge manaiga benun qur'ani mah ara eboga e for rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa bas fulun agom men nenge ekale fanu ekama ruhi wada no genne mane ki regando hataru damu ekkon hela hore namadu kurumuge macca ekale fan ruhi wada no genne ehnya mi algon men hada fonna shariaten nama emme rangalu gotaki hama ekkotaka vesnunidu ki kuran nidamvi namadu wiya mi kurani gine rohela hure gina namadu kurima thawabu ginawan en rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuravani Allah subhanahu wa ta'ala algon menge kiban ediwodi gannawa gotaki ei nunka ma alaykum bima tutiqun tiyabamihunna oti tiyabamihunna kuladana wane min wara alukamuga ulume min al a'mal alukamuga tereng amal toge tereng kuladana min waran amal kuramun gendiume maniki molukamen nune eggotaka novilla rode hifaifa hurum molukamen nune eggotaka nunida re alukamuga hurum algumen wani mi mana dehawa de riwayat kurim ves kiyawafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanunge farai pulun hinga gosfawa bai kankama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvevi hadith furtoge terega fa wallah yafu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah gandeva huwa kurva hadith kurvani fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu Allah warbali wadi nugannawane
مي مرادوغا مي بسفلو مي أنني حتى تملوا تبامهم وربلي بجوم الداند وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه دينوغا عملتوغا ترين إيلاوغا حضرتك أمي لوبتكم بركمكي إعلا إكمك متيغا دمهن عمله بيتن قالوا كوريا ديوم كوريغا أمي أوسكمكم مبالني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فما بسفلوغا الله سبحانه وتعالى نسبة كريفا و مي صفا فلا بهغتو اي اون هتو اگو مemme furtama kuranje kamaki sawbaki warubalibe mihaku masakkategga no alukamegga ule ena fuhiwe ekamakun hikkendigen diun ei algonmenge nisbatuga unikame رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني الله سبحانه وتعالى وربلي وديغنوا نوتا كمكا مدوغا مايوس وديغنوا وهكنو الله سبحانه وتعالى درم دفمغا وديغن واك ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يمي صففلو ثابت كرفي كمغا ويس اي ارغنمن وا وربليوما مسكتوغا ميوا فوسا افدغتك واك نجهنت بفن غودا غنوان الله سبحانه وتعالى كوفا ودي غنوا ارغون ممبس رولي انم غينفاران ارغون من آدوي روليغا بودي فيلاد هم ميهيك كارين ان رولي غدكمونغس اميهاගේ දුලුන් අම්බිමීහා වරි කුර විජ්ජයා ඉස්ලාමී ශරීයතුගා ඒ වරිය කන්නවා වරවස් රුලියා දෙව අල්ගුල් මෙන්ග රුලියකි හඩි කමෙන් ආබු කමෙන් එනස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හග්ගුගා කෝෆා වඩි ගෙන්නවුන් ඒ හග්ගෙන් ඒලා සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆෆුලතෝ කුතරෙන් ඒලා සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆුරියම ෆරාත් එක්කමගේ හෙක්කෙන් ඒ එකම අල්ගුල් මෙන්ග තරේ මියකෝ ruli aun amu gotek argumenna sifa koreveni ei abu sife gotuga nuota ekashige nuwa sife gotuga adi egamacha argumenna gina fara bar no forwe sife gi gotuga mituruga muradaki Allah subhanahu wa ta'ala daruma devvun ilah godutun huttigen nudane tiyabami hunne warubali wegen huttalan jen එම කුරා අමලු ගිනකමකුන් ධර්ම දෙව්වමු ගායිනා සුබ්හානහු වතාලා වඩිගෙන් වමුන් ෆිලාගෙන් නුදාන එහෙන්නම ස්තිබාමිහුන් වරබලි වේදානතේ ඒරුන් ධර්ම ලිබුන් හුට්ටිගෙන් හිඟා දානතේ නුඹ දකුන්නේ මේ දීනුගේ මන්හජ් අගොමෙන් කුරින් වාහක දෙකි ದಿ ಹದೀಸ್ ಅಗುಮೆನ್ ಬದಾಲಿಕ ಮುಗಾವಿಸ್ ಅಗುಮೆನ್ ಫೆನ್ನನಿ ಮಿ ಮಾನಾಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫವಾತ ರಿವಾಯತಕಿ ತಿಬೆಫುನ್ ನೈಗೋಡಾ ಗನ್ನವ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲುಂ ದೆಕೆವಡಾ ಗನ್ನೆ ಗೊತುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅಮಲ್ ಫುಳುತಾ ಹುರಿ ಗೊತುಂ ಎಕಲೆ ಫಾನು ಅಮಲ್ ಫುಳುತಾ ಅಳುಕಮುಗ ಎಕಲೆ ಫಾನು ಮುರಾದಿ ವಡಾ ಗನ್ನವ ಮಿಂವರುಂ ಎ ಬೇಕಲುಂ ವಿಷ್ಣು ವಡಾ ಗೆನ್ನೆವಿ ekale fanaki iswediya faafeya adi kuriyan oittanga kura vidana faafe kamuga Allah subhanahu wa ta'ala fussawa faawa bekale kamuga wiiru ekale fana timam bekalunna eggennuwane ehma ekale fana enhame vestimam men adi amalu kuriyakas nufudene ekale fana wor ituravs amalu koggenne fudeni timanna mennaki Allah gadotun e yaqeen kan libigemwa baen nune adi faafe ves ara gane mundane beke ehmima ebekelun qastu korvi hama heo niyet ni Allah kuttankam bodukuru ebekal okhande lovi duha kos kaveni ballwa nugannawane kama eives alukama nota duniye alukan duko duniyevi kan kama dima devidanati duniyevi shogweri kame ovidanati anebekal kunimmevi erreves amhar fu nudappon demmega mi riwayatu gamiyo anhen sahabiya behegutun Aisha radhiyallahu anha vidalu fadan erreves nunida reganduga re alukamuga hunnawan anebbe kalaku nimmevi
رودا نويلوا هنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أهميا مي خبر أو ما أكوغا إكاليك فانو إبيكالونا سؤال كوري كيف وجنتو إفادان فيدالون إبيكالون فيدالو كاليك فانا تيمم بيكالونا إجو وجن النوية كاليك فانا كي إسودية فافيا كوريان أنن ويتنو كوري فيدان فافيا بس فسوا فوا بيكال كاليك فانو عمل فرطان هوري مهم مينه تيمم بيكالون كاليك فانو غندور كورتك وداكن سؤال كوري وافي مي أمبيام بيكمبلونا كاليك فانو عمل فرطان هون نغتا بيغتو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية غن غتون إكليك فان إكما روحي ودا نوجن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے خاص كم أقول من كترين بس ميهم کے فراتون أميه کے مونو متين روليوري كن نوتا أفامري كم فينيجن ده هنا مسكليك فان كي إكموغا آديا خلاف فانو كم بدو بيكر إكليك فان أفافلو ودا كن نوافيا صحابي بيكرون فيدالوني එකලේ ෆානුගේ මූණු ෆුලුන් අලිකමෙන් උජාලාකමෙන් නූරේ ෆාළුවගෙන් දාෆදේ එකලේ ෆානු උෆාෆුළු වඩා ගන්නවා අෆකම වවානම එකේ ෆානු රුහි වඩා නුගන්නවා අෆකම වවානම ඒ අසරුස් එකලේ ෆානුගේ මූණු ෆුළු මතින් ෆෙනිගෙන්ද එකලේ ෆානකි හමුගේ කුල දොම් බේකලෙක්කම වාතියා එකුගා එකලේ ෆානු කෝෆා වඩා ගන්නවනි Allah subhanahu wa ta'ala hagguga ekanikama vati kofa we wada gannawan jehe wada gannawa tanegga ekalefanu bodak kofa wada ganna me asaru sahabi be kalna wagutum fenigende ema ekalefanu kofa fulu nota hippula hama nukuravwagen mimbaran ara wada gan huriya mista kunna bayan korevvi kaariga tibbevi be kalna ekanyenno ehen kandaluvi be kalna ekanyenno hadis korevi huriya be kalna din bayan koddemo gotum تبامون قترين بيكو أهم مهن نوت أبني ميوني قتا كانت كورما واه كذا كافي تمن كليك فانو كأبني بلوا جنومه أي تمن كليك فانو أوهار فلو لبامه ريالو كان كورفمه تمن كليك فانو رود فلو ويلامه رود فلان هنامه من رغب عن سنتي فليس مني مية تمن كليك فانو قتكي මිගොතුම් මූණ අඹරාදා ෆිමීහකු මිදක්කනි දීනා ඛිලාෆු කමෙන් ෆාෆේ කුරන් ඔරදිගතුමකන් අරා ගන්නන් කණ්ඩේළු බේකලුන්ගේ වාහකේ නු හදීස් කුර මන් රගිබ අන් සුන්නති තිමන් කලෙක් ෆානුගේ සුන්නතුම් මූණ අඹරාදා ෆි මීහෙකම වානම ෆලයිස මින්නි ඒ තිමන් කලෙක් ෆානුගේ ගොතුගේ මතී ගවා මීහෙන් නුනේ ඒ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ගොතකි ඒ අඩුකමුගා دائم وهرون أي كتير كودا كم كموجاويس أدي نفسا أفله ورا أروكان كورمون جنديون أقول من إنجي ما النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلونا بدل ودا جنبي كتير مقام إجا بيكلون هم مجن أروفو مون جندبي أروكان موجا أقول من فنان تبفرون بلوا فيا صحابي بيكلونا ඒක ෆෝම් වඩාගෙන නෙවි තාබී බේකරුණ අත්බා තාබීන්ගේ අමල් ෆුර්ත තෆාතු වාන සහාබී බේකලුන්න තාබී බේකලුන්න අත්බා තාබීන්ගේ අමල් ෆුර්ත තෆාතු වාන ගොල් මෙදෙන් නෙවි එබේකලුන් ඛිලාෆේ වඩාගෙන ගොතකුන්නු එකම තිබේෆුන් සහාබී බේකලුන්ගේ සීරතුන් නුෆෙන්න අඩුකමුගේ ආදියා ඛිලාෆු සිෆතන් අල්ගොල් මෙන්නා تابي بكنونجي عمل فرتكم فنان أدي أتباع التابعين وتبع التابعين عمل فرتكم فنان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاريوغا سؤال دنونو كيف وجنتوي إت بدو تفاتو إفنني صحابي بكلون نفورة أروكموغا آديا خلافة تابي بكلون نوتا أتباع التابعين عمل فرت فنني كيف وجنتوي එකේෆාන විදාලවනි සහාබී බේකලුන් තර්බියත් කුරවි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේෆාන එබේකලුන් තර්බියත් කුරම ගෙන්දෙවි එබ්බේකලෙක්ගේ ෆරාප්පුළුම් වෙස් අඩුකමුගා වියස් මින්ගඩවුර ඉතුරුවේ නුවත එබේකලකන් උෆුල්ලවේ වරවුර ඉතුරුවේ ගෙන්දා වගුතුක එකලේෆානු එබේකලුන්න තර්බියත් දෙවවා එබේකලුන් මගන් අඩුවවේ එනමස් එයෆහුගේ ජීලුතවුගා එකන් එගොත කුරානේ ෆරාතේ නෙතුනීමා එවස්මික කණ්ඩේ නේලනේ මීහිගේ අමලු
gina wegen e madukuraka ehem wima fenna manzareke ei ala kulli hal komme gotek gaves den algun menna ebe kaluna abu bahir raddu kurwe wara vure ebe kalunga amalu gina iruga amal furta gina iruga ebe kalunga amal toga demiwes hunne he amaluge tereng emme moloka muhimmu kamaki amaluge matiga algun men demi hurun ei kitemme madu adi kitemme kudakama nota luikama algun menna fenna amale kamugavies lubeta khunne deenaki algun menge buddin hada nota hoda eche nun kamuge hekkemmi furtami kamaki wajib amalta Allah subhanahu wa ta'ala emme lobodi gannawani algun men wajib amalta ada kura evves wajiben ada kurun algun men kiban algun men nukuladana vejjiya menui vettigenne nude hemwima sak farul fastamad algun men badaliyes la turwari ekamuga vesadi balimi ekamuga skomme halat gavis algun men enamata kuranje egotan algun men na farlu diinu ga rukunta mihunnani algun men ekame kurang algun men na jehe hisaba diuma fogo algun men ekame ada kuranje gota enam se khilafa sunne amalta ki algun men wara buddi weri kama akuga mi amalta ka muamala kurima algun men na wara rangala wara bada daruma libigen dan kan ema hiwamal matiga demi horun lobeta khunne mi wara muhimmu kame muhimmi gina amalen nu muhimmi emi hekan ekorwe sunnen amale ege minworge matiga demi hor misalaka algon balal meg emme derakwe duhana mado gotuga mi heko korani duhana mado gotuga emme derakwe koraka mavanamas aharege terege enen hassate ke wor gina rakwe hamekene duhage rakkoto goto kore fonna rawatib sunnato gotuga mi heko bara rakwe duala kuramun daka mavanama hataruha havwara gina rakwe emi ka kore fonna ahare nimeruga medufoy garoda hifami hekama vanama eneya tiris hadu garoda hifene egetere himen ramadan mo garoda misalaka ramadan mas as wanu mafoga medufoy roda hifamun da mi heko ena far roda hifamun daru ene lewmun dane medufoy roda sobaki ene ki ramadan mas non komme mahegga roda ene sunna roda goto ke hifunima agomen kurire hadis ge aliga emme madun daruma liyevunas agomenna en ahar doge rodaga daruma liyevigendan ei hinga hunnane kankan algon menna en furtama kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quran imam bukhari enum bekanu nerwa fani allah hadratan emme lobwati amalaki daimi gotega qura amale algon men beenum wani allah lobwati kan libe fada amal algon men quran not ilahu ruhi wodi gannawa amal algon men quran emi ma daimi gotegga algon men demi hunna algon me dakkani wajibu wa ken non ekan nonna algon men naka ihmal we kan not algon men ben me koffa no quraka e algon men gawadun ada kurjin rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura wafani qudsi hadis ga allah subhanahu wa ta'ala qurawani timang ilahu subhanahu wa ta'ala emme lobodi gannawni timang ila fordu kor vikankame em algun menge tere miye ko emme lobe we wodi gannawa kame kurman ede kam wanya fordu kor vikantata furiyam koren jeni efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam garigo sual denun ayul amali ahabbu ila allah qala adwamuhu wa in qall kitemme madas algun wargina aduha hadis emmi demi hurume ekamuge terege egiturun aisha radhiyallahu anha ge riwayat agome kurin mi riwaya wane sharha ke wafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis quran saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluhu tabamihum saddidu sida qurash wa qaribu no da sidalan no de venya ya cariyad dash agun dennevin kurirega no ta kuriga sharhaga ege mane ki sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurvi gota qurash egotan nuevenya ya kariyan algon men qurash wa qaribu wa abshiru yafu famari kam ge khabar libigan nashe fa innahu la yudkhilu aljannata ahadan amaluhu evves miye ko miye qura amalu ge sabukun note amale suwarge kan no dawane amalu ge sabun libigen dani allah subhanahu wa ta'ala ge rohwede gennome dem
سؤال كور ولا أنت يا رسول الله كليك فانو كمغاويس سورغي ودودا غنوني عملو سببكو نون توي حديث كورفني ولا أنا تمن كليك فانو كمغاويس إلا أن يتغمدني الله منه برحمة الله رحمة تمن كليك فانا بس سورغي ودودا غنوني وعملوا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل تبام عمل كراشة كم متى دميه الناس الله قد تنعم لبتي كتم كودايس كتم مدس دائمي قتيجا دمي تبي عمله مين أقول من إنجني الله سبحانه وتعالى هذا تنعم لبتي قتكي جينا عملتك كفّا دم مدو كنديفا أنك كاس عملتك كفّا مدو كنديفا هنديو من نونكا سوبته في سبور فرتما كما كي الله سبحانه وتعالى لو بردي غنوني اقول من دائمي غتغا ايلا غدوتن اين ترتيبكم حاضر ومن ايملكاكن ايلا كتم ومنديو امبي ما ابدس الله ان غدون امم ورغ اقول من هفاتم گندان اي اقول من نفستكن اكم ويوين ممورن اقول من كم ميكوس نغم وي اهنوني كلك اقول من بدتي گين عملتك نوتا اڑكنتك كورم فشاگن فا dem warubaliwegen diyama asluga ege sifawes ege wattarus adagun men nafsan iman kama kura asarwes goswan sabaki algun men nan allah agoy daimi gulumen nui fetunu ehem warubali wan allah subhanahu wa taala edi wodiyen nugannawa ehm rasul sallallahu alaihi wasallam bas fuluga algun men mihar wa kam idakka riwayatuga e hadis kurawani tiyabami hum وربلي بجوم الدان دين الله سبحانه وتعالى درم دفمغا وديگم وانت اگوتك سيلا سبحانه وتعالى أقول من درم دفمغا أقول من كتم جنان أقول كوريس إله سبحانه وتعالى حضرة لبن هريتة مدوى جنن ندان بيقوله بأمر بس فرطة إبوري ماناغا أقول من كم ميكافس أفولي ورا كوربي ورا عملت كورمان هيفور دفافني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بهجوتون أسف ونيبس إيجوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من اقتداء ونيا إكليفان جمعون داكم ونيا كوري رواية قد رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربا فوني تيابامي هونغ ترمي هكوتي من كديك فانو جنون هن قتين هفافيا إيتي من كليفان جسنة كمتيجوا ميهن نونه عائشة رضي الله عنها بدال وني وكان إذا عمل عملا أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فلك كرفنيا ألوكم كرفنيا ثابت وهنوي مانك دائمي غوتيغا إكم كرف مغمتيغا هن من جندوا في وني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبياء بكمبلون أريوغا عائشة رضي الله عنها قالوا سؤال كربني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيدها كان خاص كرباكين وكيكها العمل تكين يتور كربا مدو كربا هدوا هي كمان بدال وني نونك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فرتك دائمي عمل فرتك ماني كليفان كربا كمك متيغا دائمي وداكين هنوي إفو بل والقوم منا دينوغا دارميا ثواب لبومغا وصول تكاندل فو غوتوم وساغوم منا إنجي argument by far luita libiging abade argument heokom ge matiga nota sunna amal to ge matiga argument demi hunna mun diyama argument na ehem mi hunna nulibe daruma libun demi ebade kuri argument wa ga dekki hadis ga argument wa ga dekkin komme amale heo amale allah subhanahu wa taala em furdama faharun fesgem wes liuwa iruga komme alakavs diha guna devve ඉතුරු කුරව්වේ එමිහිගේ ඊමාන් කම එමිහිගේ නියත ගුලේ ගොතුන් එහෙම්වීම මින් අගොම්මෙන් එගෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා වනි අගොම්මෙන් ඒලා සුබ්හානහු වතාලා කුත්තංකන් හෝදා මින්වරුකන් ඒලා ගුළුන් අගොම්මෙන් දායිමි ගොතෙගා බහට්ටමුන් ගෙන්දියුන්කන් එමෙ මුහිමු එක්කමකි ඉරුකොල්කොල ගින අමල්ත කොෆා ಹುಟ್ಟಾಲ ಮೀಹಾಯ ಕಿತೆಮೆ ಮದುಂವಿಸ್ ಎ ಅಮಲಿಗೆ ಮತಿಗ ದೆಮಿ ಹುನ್ನ ಮೀಹಾಯ ಒಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ತಫಾತಕಿ ಅವುಗಳ ಮಂಗೆ ದಿರುಳುಮಗ ಹಯಾತು ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಕಿ ಇನ್ಸಾನಿ ತೊಬಿಯತು ಅವದಿನಿ ತುಮಾ ಕುರುಮತ್ಲಾನ್ ಜೇನಮೀಹೆ ದತುರ್ ಫತುರ ಕುರುಮತ್ಲಾನ್ ಜೇನಮೀಹೆ
balimadu kama kurmatlan jehnemi min halate meduwe riwairu misalaka mihaku ramadan mahuga kummere ko ena qur'anum bodu minware kiyawani ramadan mahuga ekani ramadan masniu mafo musaf lappala gota den enage ekkada demi huri amal tadyi re alukan ramadan mahuga kurani ramadan mahuga roda hifani efo ena ekankan du kollani ennas ramadan mas nu musun tawgaves evrem kiteme madun kamugaves qur'anum minware salaka duala foten nukiwe miha baf nukiwe miha hatoro ba kul ebba fas safha komme farul namad ga fawga no ta kuriga nuota duala ko es safha ves kewmati ge demi hunna miha yang oy mulaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an abu musa radhiyallahu anhu ge riwayatuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ميهكو ألاكو داتوريغا نيكوتي نوتا إنا بالي مدوكا مكا كورمتلي مي كومي ميك سوغو من غترين كومي ميك بس ديما وانكم داتوريغا متيغا دان جيدان اكلا غوادون كورمون ديا سنن ألوكم كورما هورس إليدان نوتا بالي مدوكا ما كورمتوغين هنگيادان رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ان رشوك هوري رغا يعمل كمتيغا دمي هوري تيوه ان يا فراغن ديومغا صوبن نكرونس دارم لبلي بهننا ميكيها بڑو كمتو هامي گوتن ان گدوي هوري يرو اي كودا كودا هيو عمل كمتيغا دمي هوري تيوه الله سبحانه وتعالى ان بديومغا صوبن بلي مدو كما كورمتي ويما enen e amalu kurakamuge daruma liuva hunna na kiteme duwakabs mi asu buddhi veri gotaki sabaki misaka gon menge tere mi haku hama nenge allah subhanahu wa taala emi kame du minwor korwane gote muli umuruga baki baga kitemme bodu balimudu kame gaves kiteme zamane gos ulen jedan enesena gadawe salamatun huriru himmata ko ene hewkame gamatiga demi hunna mundi hewkam ekkama vanya e hewkan ena eheri kokko daruma komme duha ko ene ekame kuri mihe fadan libi hunna ena duniya newala la in ha duha kiha buddhi veri kiha kamyab hodum ehen nuniya maha ko eddu isinde fa fotekkiya wafa den ek fon aneka qur'an nuni ganem mahu aneka anna for yega egotan algon men warubali kama kurmatlamun aneka sivwar koramun da kama vanya emi he kunwane he komuge matiga demi hunna munda mi he kamuga en riwayat Aisha radhiyallahu anha ka farapun asfawani ma min imrin takunu lahu salatun bilailin re ganduga namadu kon ule mihek manaki re alukon kon ule mihek faghalaba alaiha naumun ena nidi jehoni ere orbali kama ko namas ere ene nuhelewun illa kataba Allah lahu ajra salatihi wa kana naumu sadaqatan alaihi enen enage ere alokum liuva defan Allah emra koten nokurias fatis vanden ena nidifoti eneki re alokum matiga demi hun namihe ekamok edo duwal ulen johnu gotun nuwata ene nidi gadavegin nuhele bigose niduni Aisha radhiyallahu anha mi riwaku Rasul sallallahu alaihi wasallam farapun ekefan hadis kurvi tebami nguteren evvis mihe kunwane re alokum gamatiga demi hun namun as errega ene niduni ma ena namadu kuri mihegge daruma ene nuliuwa adi enage e nidumaki Allah ene devvi sadaqatike Allahu akbar mien nuli bene hewkomuge matiga demi nuhunna miheka hewkomuge matiga demi hunna mihaya mifad halim meduwe rivies Allah subhanahu wa ta'ala e alakan eba devwa adi khilafu furihamakam anekama kilo beta khunne qiyamat dum Allah subhanahu wa ta'ala algon menge amaltoge hisabu kuravairu algon menge farulu amal algon men farulu alukan uni vejjeya
en komme fardu alukame uniwatan fuubaddawa devani algon men kura sunne amal takum e amale kurum matiga ogumen demi hunna sunne amal takum erun emihege hama kurin odenne fadan wajib ta furiyam wegen wa mi gotuga emiha wegen dan ehm wejja emiha wani kamyab wejja mi gotuga egi tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifaku rabwa fani adukantakuga egotan hifahattagen ulun ei deenuga haddu fahanelunkum walan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba evvismiyo gadabarun deenuga kankan kuran gadadakka nulashe emige macca deen gadawane maneki emiha deena meduga fuhiwe deenun ena munu amburada go wegin hingadan ehme ekankamun rakkatiru mattakaves agomen nan oti heokanta komme mihekus emikan ufule wara emika kureve wara kuramon gendiun tebefun adu assawane mashhur riwayat Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ge riwayat ekale fanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddale wada gennevi ekale fa nimmevi muli aharu doge terega eggotakavves roda nuvillawa roda hippamon gendawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaman inkar kurevvi wahakate befun adu assawane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme luko vidalu weden dauduge faanu roda fulu hippawasha ei emme he rode ekade faanu eddu roda fulan hunnawan eddu roda villamon gendeviye Abdullah radiyallahu anhu ekade faanu ge umur ge fawquluga vidalu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eduwa hutiman kale faana devvi luiga nuhifuniti dere hennama e amal mati egota demi horwene miyadu timan kale faana mikan ufule waravure burawech em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edwada gen nabi luiko ekan kuravvan beno fuliya komme mahako tindo handamon komme mahako tindo rod fulo ippewma evure etur kuravvanya hom borasati garode hippa wagan nuwata dedun edduga rode fumuge iduna emme fa devwa fune muhim nukuta ki lobeta khunne dinuge maqsada ki algonmen heokanta tawga kulli ka fori araf anika waskus warbali umen nune adi egiturun Allah subhanahu wa taala ga rahma wani abadu algonmen na ekige heokamuge matiga e kitemme kudakame kamuga vies ekame kurum matiga demi hurmuga ada hifashe erum wa gotaki algonmen kura heo amaluge sababun anekkavis ehen heo amade kuran magu fahiwegen dan ebe en heo kamuge mati galgomen demi hurmuge aade hifafiya den algomen anekka ituru heo kamen ituru kure mun dane ehwegen ilumerin vidalu wani Allah subhanahu wa taala alaka ruhiwadiganne kamuge hekkike eyena ekura heo amaluge matiga demi hurun e kiteme kodakame kamuga vies heo kamuga matiga demi hur ei Allah tawfiq devvai ebe enen anekkams heo kan kuran egamane kuri heo kan Allah qabul kurvevi helumerin kanda aluwa qaidan ei heo kamen Allah qabul kurum hekken ei ege ukhtukamwa anen heo kaman Allah tawfiq devvun adi Allah subhanahu wa taala emihe kameduga nubakal liuwa fa kam hekken ei faafiya fawga faafiyan aragatuma anekka ene magu fahiwegen diundu ak Allah subhanahu wa taala gomenni heo basado heo bang amal kora baykam galivu mima mativeri daruman furigem wa insaniyata gule mi hamekane wahake kunnon dekeve wahake kun kora dawwa kunnun insaniyata gule mi lui fase diinuge fase kama akuga mi diinuge daruma ituruwane gottoga matiga tabawumuge tawfiq gomenna min vor korfu madama qiyamadun Allah subhanahu wa taala hadota mi mativeri kamuge matiga gomen tibe ila subhanahu wa taala بدل القرآن بيكمغا لبن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته